نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran, kanungnungan, kakasisin kami, labi luwa amunyan kamubiyaw na tiranan, lapay na imanga sila amuin jimajaga imaatod labay ring ha amuin tiranan, live, Facebook. Iwan na si mga katautay manghuran, yan bihayaon laong ta ha mga tiap-tiap binaybayan, doon nagkayari halom daira sambuangan, lapay na mga katautay manghuran yan hakapupuan, hakagimba-gimbahan, iwan na singkatan sa suko sin abutan sin suara matanugini, daing hatiranan sin aikom, salam kasila sa singkami mong kanyukatan, mga katautay manghuran, murah-murahan piag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu nato, sarta yari kita niyong halawm ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain mamusok kita niyo sindeng ha mga jambangan piag bahasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jambangan sin surga nasabot niya di halawman sin dunya ini, amunain paliharan paglingkod-lingkod, paliharan magdagayray sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga katautay manghuran, salam kasila sa hakatot nyo katan, murah-murahan bang mayan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, busan naman kusugiwan kaya sarta iwan tilusa amuyin di sumuhon himinang sin parkala hikasuok patuhan Rabbul Alamin, di sumuhon himinang sin parkala ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena biya na sinari mga katautay manghuran, amura ini in maksud sin Tuhan Rabbul Alamin nagpapanjari hakatot niyo katan, piya papaghula kita niyo di halaw man sin dunya ini, amuin piya paghula temporary bukun kakkal, hamaksud hadja tumunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabya na sinari mga katautay manghuran haarama Islam, in tiap-tiap na ngaku bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, na di niya manjari lukpason in waktu niya, paparkala amuyin way kapuspa iddahan, tanto tuod in bariman di manglukpasi sin waktu nila, malaingkan bang sila magnafakah magpakay sin waktu nila, tiap-tiap siulakan ding ha mga waktu nila, kabuhi nila di hadunya ini, in tuyuan nila bang biyadiin mahinang ibadat patuhan Rabbul Alamin, karna amuyad tuin maksud may ta kita sin Allahu ta'ala piya paghula di halaman sin dunya, in suway kita niyo mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, pangaon sarapat halom sing kauhan tagupat ka jam, in kignot kuhiwal sing kita niyo mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna amo ini indeng ha mga maksud dakula sin Tuhan Rabbul Alamin
nagpapanjari hakato niyo katan. Jari niya mga kakasisig kami, kanungnungan, kalasahan sing kami, amunyan kamubiyaon na nainghog programa sing kami, sa kahawa puas magrib. Dahil mga pangadjion at tawakan bisarahon na to bilang maudo, haruman ini mga katawtay manghuran, insyaallah subhanahu wa ta'ala, amunain paliharan sin pag-anib, dahil pagkaun sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-anib, dahil pagkaun haram, amuyad to insyaallah subhanahu wa ta'ala, indeng mga maniyo-tiyo, laong ta pangadjion singkitan niyo, atawakan lila yung singkitan niyo haruman ini, hawak to manutiyo, amuin kiabos kato, laong tahaot sin Maghrib, iban sin Isya. Mga katawtay manghuran haagama Islam. Ingatunta, inagama na to, agama malano, agama sutsi, na ugdeng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na sa lano-lano agama, amunin agama matan sa bunal, na ugdeng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin agama piyag-agaman na to, agama Islam. In agama Islam, agama sutsi, di siya mabaya, sininag-agama halawman ini, in dumagbus, himihinang sin parkala sa tulaat, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in hinang maksiyat, hinang pangdugtuli, pasara sin Allah ta'ala, ini ni parkala, sa lumi-lumi, mga katawtay manghuran ha agama Islam, hangkanin agama na to, agama wala nagpasa dakato niyo katan. Buat maling kanin agama Islam piyag-agamahan na to, in ini Allah subhanahu wa ta'ala in nagbutang sin aturan iban hukuman niya. Amoy na supaya in tiap-tiap bariman, bang magad, hauno-uno na daakan sin agama ini, sarta lumayo, hauno-uno na piyanglangan sin agama ini, amoy yadto in kamatanan, sin pag-ibadat, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabin agama Islam, mga katawtay manghuran, biya na sinari, aun liangan kato, aun da isab diakan kato. Duara mga tay manghud, in Allah ta'ala, aun liangan niya kato niyo, aun da isab hiyaram niya kato niyo. Damikyan, aun isab dia akan niya kato niyo, amo na piya wajib, at tawakan fiyaldo niya kato niyo katan. Amurayan in agamata. Pangdaaki, iwan panglangi. Bang India akan iagad mo, tanto nakapagtaat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan bang inpyanglangan, iyan iwan mo, liyayuan mo, inyan ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang agamata, di na lumiyuring haryaakan, iwan sinliangan. Amo yan mga katawtay manghuran in agama Islam, piyaga-agamahan sing kita niyo, laong taamuin agama, sutsi mulya, nauding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maluhay ra mga tawtay manghud, in wasiyat niya kato, in ari niya, ma nahaytukum anhu, fadstanibuhu, wa ma amartukum bihi, faf'alu minhu mastata'tum. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabtangan mulya, gimwa ding harila si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in arinya diin na in piyanglangan ko kaniyo, pastanibuhu na anibiniyo, halliin niyo, layo ka mo rin kaniya. Wa ma amartukum bihi, faf'alu minhu mastata'tum. Uno-uno na isab, indiakan ko kaniyo, long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faf'alu minhu na hinangan niyo, in uno-uno raakan ko kaniyo, mastata'tum hakadar kagaus-gausan singkamu. Amo yan mga katawtay manghuran, in lingkat sin agamata. Amo in magad na bahadya kita, sin uno-uno na indiakan, hakadar kagaus-gausan, sarta lumayo umanib,
hauno-uno na piyanglangan kato sin agamata. Na inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyain kaya pag-amanatan sin mahasud si Allah amuyin magpasampay sin resala daing kaniya pagkataan mano siya haliw ko pandon niya hangkan na inari niya manahay tukum anho padstanibuhu diin na inliangan ko kaniyo haliin niyo at tawakan anibin niyo karena inidaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama Islam pianawog sin Allah subhanahu wa ta'ala maun panabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta siya na in nagpasampay hakato niyo katan naglilay sin panghindo sin agama Islam in hialal piyasampay na kato si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hiaram damikyan biyayta na kato si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hinanguntara kuman agarunta bang unuin biyayta niya tungod pa amuin diya akan sin Allahu Ta'ala sarta aniwan taniyo layuan tangkisan in uno-uno na piyanglangan niya dahil haraakan sin Allahu Ta'ala paaniwan hakato niyo na nga kubar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayad to kaluhay mga tay manghudha agama Islam sin agama na to. Nga sabi ni mga katotay manghuran ha agama Islam tumtumon sin ako iwan sin kamo. In agama na to kabalikan ko aun liangan aun diyaakan. Hangkan na hari pakitan niyo maka long tasod pamawdo panagnaan din ha mga basahon ko maniyo tiyo kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin masyhur kabiaksahan pagkarungwan sing kita niyo in hadith mulia ini laong si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir in dunya lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sijnul mu'min jejailan bilanggo sin mga bariman wa jannatul kafir surga sin mga sila nagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala biyadiin in pagpahamta sin hadith mulia ini nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dunya lang niya sijnul mu'min jejailan bilanggo ha mga bariman sarta surga sin mga sila kafir pahamon na tumarayo mga katawtay manghuran habay ta sin mga ulama tungod pa hadith ini in maksud baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang niya in dunya bat jejailan ha mga bariman ay in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta lang na in Allah subhanahu wa ta'ala hadda hududan fala ta'taduha in maksud diha ini bukod sa inibat suway in parasahan sin tiap-tiap bariman biya dagbus sambat sin bahasa nag-struggle halom sigpit ing kahalan sabab naon kaibanan nagpaham sin hadis sinilong na pagkain dunya jejailan ha mga bariman na suway lang na ing kahalan tabiak kita pasapati na jejail yaon amuin imparasahan tabukun marayaw ara kada biya ting pagpaham sin kamatauran ning kato niyo na mga tay manghuda agama Islam in maksud diha ini bukun kagunahan sin Muslim in suway sumigpit ing kahalan niya rihadunya ini bukun bihaya di maksud sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa law sin mga ulama in maksud diha ini biya na siya nabuk hadith wa hadda hududan fala ta'taduha law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Tuhan Rabbul Alamin nagbutang siya jangkaan fala ta'taduha ayaw niyo liulakari in jangkaan biutang kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hatin niya mga tayo mga agama Islam hangkan na nasabot sin nabilong na in dunya bat kuno jejailan ha mga bariman pasal bukun katan sin kawayaan ta kanapsuhan ta in
long ta dulanta. Bukun katan sin kawayaan sin ginhawabaranta, kanapsuhan sin syahwatta. Batlong ta dulanta na hadja in kawayaan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala nagbutang siya nagbutang siya had. Biutangan niya jangkaan in mga bariman. Aun parkala jari niya, aun parkala wala niya jari. Aun parkala hiyalal niya, aun parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hiyalal, hinanga, bang laong takimugdan pakakaon kauna, bang kimugdan paiinumun inuma, bang pagtamong hiyaral sin Allah ta'ala, panamungkaw sin parkala hiyalal, arapon bang hiyaram, na in ikaw layo kaw reng hayan, karna amo yan injangkaan biyutang kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, amo yan tin maksud mga tayo manghudaa ma Islam. Sin pagtawagon long na indunya bat jejelan ha mga bariman. Hati niya, di makajari magdul na hadja kita sin hawa nafsu tadi haloman sin dunya ini. Bukun katan sin kawayaan ta, wahi sin syahawat ta, indulan ta na hadja. At kala ini kau beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingata, aun jangkaan sin katan, biutang kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tin maksud din ha mga hadith, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may tabat kuno in dunya in ini jejelan ha mga bariman, karna aun jangkaan biutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law si mga ulama, wa hadihil hudud hiyal muharramat. In pagtagon hudud, jangkaan, amun limit biutang kato sin agama Islam, amuna in mga kaharam-haraman hiyaram kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal-asal sin ginhawabaranta, sin sahawatta, mabaya sin parkala uno na kasusuban niya. Dan ang sabiad to, di kau manjari mangduli sin kabayaan sin ginhawabaran mo, bang parkala hiyalal duli, arapon bang pagkara hiyaram, anibi tangkisi paganga in syahawat mo paparkala di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga katautay manghuran ha agama Islam. In baita kato sin mga ulama, hawaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaw sin mga ulama, annal mu'min kad yumna min fi'lil muharramat. Sabon na tuodlong na mga bariman, in bariman na lang siya. Tiagahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sin parkala kaharam-haraman. Liadsi ibtila, in maksud, hiyaram sin Allah ta'ala kanya, in parkala hiyaram yaon, hasupaya maibtila, matandas siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biadiin kagawot sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang biadiin kagawot sin pamarat saya, haraakan sin Allah ta'ala, bang biadiin hugot sin pagtaat patuhan Rabbul Alamin. Liaway kau ibtila sin Allah ta'ala, in ibtila amuna indeng hamanga parkada, hiyaram kay mo sin Allah ta'ala, di kau papasuokon, di kau papajubukon paparkala hiyaram, karna inyan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tumtumon na to mga katautay manghuran ha agama Islam. In parkala hiyaram sin Allah ta'ala, piyang haram niya hakatan bariman, bang na to iyaniban ingatatay manghuda agama Islam, in ini aun maslahan niya. Aun karayawan jumatu, hatyap-tyap bariman, bang siya imanib sin uno na piyapaaniban kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In karayawan maslaha rumatong kanya, buko na jadi hadunya. Sa law sin mga ulama, in pag-anib mo rin hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingatatay manghuda agama Islam, maslahatun dunyawiya, wa imma maslahatun ukhrawiya, wa imma maslahatun jasadiyah. In law sin mga ulama, bangkaw imanib sin parkala hiyaram sin Tuhan mo Rabbul Alamin, ay in jumaturoon kay mo baribat kas karayawan sin pag-anib din mga hiyaram, in ini karayawan hapag dunya mo, damikian karayawan hapag akhirat mo, atawakan
karayawan doon hajasad ginhawawaran mo. Amo yan in karayawan bang in bariman umanib den ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in Tuhan Rabbul Alamin nang banda iha mga bariman wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala parman na mahamulya tungod pa mga bariman wala ta'tadu mga bariman ibot ayaw tuod kamo mangliwlakad hasara jangkaan biutang kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kamo mangliwlakad amo yan in pagtawon sidsnul mu'min mafil mo ini kaubiyahan tang najijil di halam sin dunya bariman apabila on kawayaan mo sa di kawayaan sin syara tagahan mo yung ginhawawaran mo di karulan in nafso mo mafil mo biasa kapartin ikaw kaya kalaboso di hadunya. Amo yad to mga katawtay mo ha agama Islam. Sumagawa ingata biya na sinasabot ta kaina bang inhiyaram sin Allahu ta'ala tangkisan mo bukun yad tuwat hikakangi kay mo sa hikarayaw kay mo. Sabab in karayawan tuan tay manghud ko ha agama Islam bangkaw imanib timangkis deng hahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan ha pagdunya mo karayawan ha akhirat mo, karayawan doon ha jasad ginhawabaran mo. Hangkan na hatatkala kau dimugtol pasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Lianggal mo insara jangkaan biutang kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon marayaw in jumatu kay mo. Bukon na rumayaw in kamaruan mo, kumangi in kamaruan mo, kumangiin ngan mo, kumangiin family mo, kumangiin kampung mo, kumangiin katan sa suko sin long tatar bilang biasin kakahinang mo. Atawakan biasin long ta kakahinang mo. Ini yan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni wa matay manghuda agama Islam. Apabila namukmano siya, dimugtol sin sara sin Allah ta'ala. Di pahadun niya magmanyatakan ingkangian jumatukan niya. Lumumiin ngan niya, lumumiin kamaruan niya, in mangi paroon, malapay-lapay sampay sintaw tay manghud niya, wala na kahinang kangian, biya ka niya. Patat kala nagngangan siya in siya Muslim, bang siya nakahinang kangian, in mga tao marugal ha Islam, marugal habang sa Muslimin, katan mahinang samuahon nila, lumian in katan Muslimin, hahinang sinabok mano siya, long tanagngangan Muslim. Amo yan, hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nakabalikan ko in ayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ibut ayaw kamu mangliulakad. Hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Sabun na to in Tuhan Rabbul Alamin. Di makasi malasa ha mga tao mangliulakad. Hajangkaan sarap yutang kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Ayaw tuod kita mangliwlakad. Hajang ka ang yutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita mangduli sin sahawat ta pamangi. Sabab dunya pa kumangi na in pagkatao mo, kumangi na in kamaruan mo. Di pa hadunya, biyarin na hadlaw ka na ka na. Bangkaw di makapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pa ka muklas deng hadunya, magtupaadlaw ka na ka na. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Hangkan na umanib kita ng mga parkala hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pag-anib mo kabalikan ko. Hikarayaw sayan kay mo tay manghuda agama Islam. In yan. Amo yan in patumtum kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk ayat niya. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya mahamulya. Isiyu inang liulakad hajangkaan biutang sin Allah ta'ala kaniya biawaitaan sin Allah inyaon in limitasyon niya di ka man jari mangliulakad hayaon tubtob doon haon kau ayaw ka mangliulakad unin baita sin Allah ta'ala hataw nang liulakad kaya ingatan na nahiyaram sin Allah ta'ala kaya ingatan niya parkala syubahat in siud niya yaon sa siud niya ra nang liulakad da siya laong sin Tuhan Rabbul Alamin pakad zalama nafsah sabun na tuod na anya yan niya liaugan niya ingin hawabaran niya
Bukun Allahu Ta'ala nang laog kay mo. Sumagawa ikaw in naglaog singgin hawawaran mo. Sabmayta ikaw in nagdusmal singgin hawawaran mo paparkala hiyaram di kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nang liulakad ka rin hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga tay manghudaa ka ma-Islam, hama sabi hayaon, mga palangwan haa ka ma-Islam, hatat kala ini kau, miyabot na kau, paakal, balig na kau, tagaakal na kau, sangput na yung pangumulan mo, makaingat na sa kau yan sinhiyaram, iman sinhiyalal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ni matarang, biyata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungod pahyalal, tungod pahyaram, amo pagkamano siya, mga binatang makaingat sinhiyalal, iban sinhiyaram, tayo manghudaa ka ma-Islam. Nabi adin ni mano siya. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam maita, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in halal lando matampal na, in haram lando na matampal. Haantara sindua ini halal iban haram, aun parkala pagtawag kong subahat, kulang din ang mga manusia, makaingat ka niya. Subagawa in halal, matarang na, in haram, matarang na, kaingatan na singka matauran din kato niyo, sa on waktu, minsan pa kaingatan taparkala haram, jubo kuntara, karna panunggod haraakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na inimbayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kau nang liulakad hasara, jangkaan biutang kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin, ibot tay manghod, ayaw ko mang blemis yubang hisyo, sa imblemon mo ginhawawaran mo, sabmay talong sin Allah Ta'ala, pakadala manapsa, sabunal tuod siya, in naglaog, sin ginhawawaran niya, bukun Allah Ta'ala nang laog kaniya. Amo yan mga katautay, manguran haagama Islam, hangkan na in Allah Ta'ala, habayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya'a fala tantahikuha, hiyaram sin Allah Ta'ala in ununo na rin mga hiyaram niya, fala tantahikuha, ibut lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayaw niyo langgala, ayaw niyo dugtula in hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab apabila mo dugtul in hiyaram sin Allah Ta'ala, di pahadun niya kabalikan ko, way nabihan ni sin sasabutan kay mo. Way nabihan ni singan mo, apabila kau masabot sin tao, hikwan inilaw naghinang biyaha ini, di pahadon niya, mataod nin mangyaskibbil kay mo, di na kau panunon sin mga bariman pagkahimo, arakala bulawon na kau ring haula mo, karena sin masyat na hinang mo, inyan adab kay mo sin Allah Ta'ala, di pahadon niya. Hangkan na mga tao tayo manghudaa ka ma-Islam, patumtum sin kami hagin hawawaran na mo, lapay ang kita niyukatan, mag-ayad tuod kita niyo mga palanggungan haara ma Islam. Ayaw kita mangliulakad hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Aun had jangkaan biutang sin Allah Ta'ala kato, ayaw tajubuhun, ayaw kita mangliulakad. Karena kabalikan ku ini bukon marawing go niya di pahadun niya, biadiin na tayo manghuda adlaw kana bang biadiin ba yung parsiksaan sin Allah Ta'ala. Ha mga tao, manglilulakad hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amiyad to mga katautay manghuran haaka ma Islam. Inday nga mga long taparkala kangian bang dugtulon ta inhiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nariha ini mga katautay manghuran haaka ma Islam. Biya na sin mawdu na sabot takaina, inyad to biya mga long ta mukaddimah hadja atawa kan introduction sin mawdu sin kita haruman ini. Perkala hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ara po ni maksud diha ini imbis sarahun ta ding ha mga perkala hiyaram ha mga bariman amuin tungod pa mga kakaon di kabayaan kaunon hipakaon sin Allah Ta'ala mga bariman. Muna in Allah Subhanahu wa Ta'ala nagparman ha kitab na mahamul liya. Inagisin Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang khitab pakarasulan, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan. O kamu mga karasulan, langsin Allah Subhanahu wa Ta'ala
pangaun-kaun kamo daing hamanga sarayaw-rayaw hiyalal sin Allah Ta'ala kakaun wa'malu salihan in sumuno ayat daakan sin Allah Ta'ala ampa kamu pag-amal salih ampa kamu pag-amal salih indaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukun hadja mga karasulan lapay in mga bariman dia aksin Allah Ta'ala papakaunon sin parkala hiyalal sin Tuhan Rabbul Alamin karna ini malagguin laung tabaribakkas ha ibadat sin manusia bang siya kumaun sin hiyalal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan apabila siya kimaun simungit sin parkala di kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mga parkala hiyaram niya damikyan malaggo da isabin effect ha ibadat niya patuhan niya Rabbul Alamin. Amuyad to indaakan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na lang si mga ulama, mga katautay manghuran, hangkan na umanib kita niyo. Dahil mga parkala hiyaram sin Allah Ta'ala, labiluwa dahil mga kakaun iban siniinuman, sabmayta ambok dahil mga kangian niya. Apabila in manusia nabiyak sa magkaun, mag-inom, sindi kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil mga parkala hiyaram niya, lang si mga ulama, adamu istijabatid doa. In effect, mangi ay di taymaon sin Allah Ta'ala in pangindua sin tiap-tiap mangindua rain hamanga ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang in kaaunan niya magkakaon sin hiyaram magiinom sin hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan tay mangudaara ma Islam in kangian apabila kau nang liulakad aun hiyalal kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala naraak kau sin Allah Ta'ala papakaun kaunon ya ayyuhalladina amanu kulu minat tayyibat ma rajaknakum o kamu mga bariman pangaun-kaun kamu daing hamanga sa sutsi-sutsi sa lanu-lanu hiyalal sin Allah Ta'ala kanyo rahma kakaun amun yanog harat rijike sin Allah Ta'ala mong kanyo bangin Allah Ta'ala nang daat kato papakaunon na bukon katan sin kakaon manjari mo kaunon. Aun biutang jangkaan sin Allah Ta'ala in makajari mo kaunon, hindi manjari kaunon. Hangka na magmaingat kita ni mga palangon haagama Islam. Sabab may biyasin siya butakain na biutangan nahad jangkaan sin Allah Ta'ala in tiap-tiap bariman kakahinang nadihadod niya ini. Ayaw ka mang liulakad. Bangin Allah Ta'ala nagdaak kay mo papakaunon sin hiyalal. Bima'na aun parkala hiyaram niya ayaw mo jubo ka, ayaw mo langgala. Sabmayta apabila intao natilusa at tawakan nabiyaksa na magkaon, mag-inom sin hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kangian niya na law si mga ulama di taymaon sin Allah Ta'ala in panginduan niya. Ada mo kamurid doa, di taymaon sin Allah Ta'ala in panginduan, sin tiap-tiap magkakaon sin hiyaram. Bang niyo, katumtuman imbayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambok usog. Siyabot niya long na inabok usog yaon, yutilus safar, ash'ath, aghbar, yamuddu yadayhi ila sama' فقال يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له long si Nabi sallallahu alaihi wasallam aun long nahamasana kauna ang buok usog inambok usog ini musafir nagtutulak-tulak siya traveler siya ash'ath gumun na yung buhok niya pagtulak-tulakan sabhamasa na kauna bukon biya sinsanyang singkitan yung bihaya una pagtulak-tulakan in nakauna longta insasakatan nila unta atawakan kura bukon sila halaw si mga airplane niya on bukon mga halawang bus niya on nabiyaon kato niyo bang kita mag-travel ibutang ta longta makadkaw bus ini na aircon di kau kapakunbunan hamasa na kauna
magunta, magkura, in long tauntason nila malayo. Sa Soviet to bangkaw, magtulak-tulak hamasan ako na, kakilahan to din ikaw, musafir kaw. Sabmayta, gumunin buhok, hipo na sinbagun bunin pamayhuan, damikyan nangangabu na in pamaranan, sinlumi, sinbagun bun, atawakan hakarandanan, namuin lang talalabayan niya. Samanjari na buktay manghudlaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya nagtutulak-tulak, aun hajatun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, yamuddu yadayhi ilas sama. Yangkat induwali man niya nangayo, pataasin langit, nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yangkat induwali man niya pataas langit, nangayo pa Allah ta'ala, inagin niya, Ya Rab, o Tuhan ko, barhajat ako hatabang mo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inabuktay manghudyaon nang indua pa Allah ta'ala, in kakaon niya haram, in iinuman niya haram, in tamungon niya haram, simulig in unod niya rin haparkala haram, fa anna yustajabu lah, biadi in balaw na in katayma sin Allah ta'ala sinduaan niya. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Bima na diha kisah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol pamukusog musafir. Manunjo kisin in pagkaon haram, in pag-inom sin hiyaram, mahinang sababan di hikatayma sin pangindua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Parahal mga katawtay manghuran ha agama Islam, dahil ha mga adab, amo in masuok patay maun sin Allah ta'ala in pangindua, muna-muna apabila in tauyan musafir, halong pagtulak-tulakan in siya mustajab tatay maunin duaan niya. Damikyan din ha mga adab, mustajab in duaa, bang hiangkat mo in dua lima mo patasin langit, mangayok patuhan rabul alamin, hisayang mo in limay mo. Bilang mangindua patuhan rabul alamin, in yan abok na isabday ha mga adab, tatay maun sin Allah ta'ala in duaam. Inabok tay manghud ini siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya nagtutulak-tulak. Demikian iangkat indua lima niya, pataasin langit na ngayon po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa minsan pa, laong tayaon nin adab kaniya tungod pa amuin, mustajabon in duaan niya, apabila in kakaon niya haram, in pag-inom niya haram, in tamungon niya haram, simulig in unod niya rin haram, di damahinang parsababan, hikatay masin duaan niya. Mahinang parsababan, hisulak sin Allah ta'ala in panginduaan niya, karena sin pag-inom makan, sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam, in kangian, apabila kita mangjuwog isin parkala hiyaram kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makapin ibadat tarakala, di tay maun sin Tuhan Rabbul Alamin. Ikaruan niya kangian mga tayo manghuda agama Islam, arakala aun ding ha mga katawtay manghuran kamatauran hamasabiha unini sambat kunana kay ngatan nila in parkala yaun, siud nila yaun, kiyaun nila yaun, atawa inom nila yaun haram. Sa aun huna-huna nila law na magtawbat da sila. Kaya ingatan na mo lang na utuan, apa tuan, inusahan na mo ini, atau inkyaon na mo ini, dengan maparkala sinihiyarab sin Allah Ta'ala. Sa lang na asalda, na in kami ini, in huna-huna na mo, insya Allah Ta'ala, magtawbat na kami susungon. Bang ingkaw na sinusahan na mo haram, na asalda in Allah Ta'ala, bayang ulungon na, bayang ampunon na. Magtawbat man kami lang na. Tay manghuda agama Islam. Inyat mo pamarayaw, bang inkakahinang mo bukun marayaw, di tayo tumagatap. Huunin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ka magtawbat, hari pa ka muklas ting hadunya ini, minsan pa biyarin lagusin paldusan. Minsan pa uno na inginisan sindusan na hinang mo. Apabila nakapagtawbat ka sin pagtawbat tighan,
taubatan nasuha patuhan mo Rabbul Alamin, insyaallah ampunun da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sain mangi niya katutay manghuran haagama Islam. Apabila in perkala yaun kaingatan mo hiyaram sin Allah ta'ala sa kiawasan mo ra, ingi niya marauhad jabang ini kau karihilan waktu sin Allah ta'ala makapagtaubat. Amo in long ta huna-huna mo yan tulong mo magtaubat man ako, migman ako rin hausahay niya, tulong kakaun ini, pagtaubatan ko ra susungon, marauhad jatay manghod bang kau karihilan pa waktu sin Allah ta'ala makapagtaubat. Ingi niya, amon yaon kau sabo, naglalang mo'y haparkala, hiyaram sin Allah ta'ala, amon iabutan kau sin ajal mo, tiyang suan sin Allah ta'ala, nyawalihan mo hawakto kau, nagdalang mo'y pahiyaram sin Allah ta'ala, biyadiin na yung kapagtaubat mo. Amon yan mga katautay mo ng harama Islam. Hangkan na ayaw ka maghuna-huna, nung min Allah ta'ala ba yung ulungon daho, untay manghod, bangkaw iminsap din haparkala hiyaram sin Allah ta'ala hari pakamukdas din hadunya tanto ang punong kau sin Allah ta'ala sain mangi niya wala pa kau nakapagtatawbat iabutan na kau sin maut mo nagpatud na kau pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na ang pabanghaw no kau miyatay didto ra kau hukumon sin Allah ta'ala bang unin sababan kaya matay kay mo didto ra kau hukumon hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala didto ra kau bangunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran haagama Islam in parkala hiyaram aniban sing kita niyo karna in inidi hikarayaw sin pagdunyata labi luwas sin pag-akhirat ta. Ikarwa mga katautay manghuran haagama Islam. Dahil mga di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in di kita pagkaunod sin parkala di kabayaan niya amo in hiyaram niya sababan niya hikarwa adamu kaburi sadaqat di tay maun in pagsadakka sin tiap-tiap tao amo in nagsadakka bang in pagsadakka niya gwa dayng ha kakaun haram gwa dayng ha usaha haram ayin ini mataod de sabdeng kato ni habas sabihayaw nini in huna-huna long na isan pa yung kaunan sin usaha ko ini dayng ha mga parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala nalaw na jajakatan ko ra ba? Nagsasadak ka ra ako. Nagtatabang da ako ha mga law ta tungod pag-agama. Nagpahinang da ako masidaw sing kaibanan. Nagkakadjira ako mga kaguruhan, naghindu ha madrasa. Aw niyan dahayad sa kaulaw-la, ipag-neutralize nila sin kakahinang nila pabangi. Ipag-neutralize nila, ipaglano nila sin usaha nila haram. Natay manghud agama Islam in pangasubo in pagsadak kamubaha guwa daing ha usaha haram tay maun baha sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag nafaka mo in pag zakat mo tay maun baha sin Allah ta'ala bang in jakatan mo usaha haram ini in jawab kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayong hugiya ko bariman asupaya kau makapagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inbaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam man jama'a malan haraman isyusyulong na in nagtipon alta sin guwa dahil nga usaha haram ampas siya nagsadakka piyagsadakka niya in alta piyune on guwa dahil nga usaha haram in agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu fihi ajrun wairuun pahala sin pagsadak kaniya bang in usaha piyagsadak kaniya unin alta piyagsadak kaniya gwa daing ha usaha haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam in namaita mga tay manguda agama Islam wairuun pahala sin tao nagsadak ka nagnapaka sin alta guwa daing ha usaha haram minsan pa piyagpahinang mo masjid piyaggadji mo ha kaguruhan piyagtabang mo ha uno parkala tungod pag-agama bang in usaha yan guwa daing haram long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu fihi ajrun wa irun datung basiril kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga katautay manghuran ha agama Islam
Inday nga mga parkala, di kabayaan sin aga mahakato niyo katan. Hangkan nasuway kita niyo umanib, day nga mga parkala ini. Ano, mga taymanghod, haaga ma-Islam, minsan palong ta in parkala, yan hikapagdaya mo. Bang in, guwa niya, atawakan in puunan niya rin parkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ano, mga kunakaw, di makaon makatuhalam sin hangka adlaw, bang mayan halal in pagkaunon mo. Arapon, minsan dan tabiyayaon bitid-bitiran intian mo. Sin kakaon, atawakan sambu-sambuhan, sin pangaon-kaon in pamayway mo. Bang in parkala, laong takakaon, diya mo pataas lamisan sin pamayway mo. Piyakaon mo, haanak asawa mo, guwa dan hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan di dahi karayaw kay mo, di karayaw anak asawa mo, karna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, in aginiya, ma min lahmin nabata min suhtin, fannaru awla bihi, wayroon lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahil mga unod, simulig dahil hayaram, malaingkan kayo in labi awla, mupod sumunog kaniya, amuyad to in kabuka iya ko bariman, sabmayta inyan, biyayta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan mga palanggon haagama Islam, bang mayan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala taufikan, paparkala amuin kawayaan na ibang karidhaan niya, sarta umanib kita niyo rin hama parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab na sin akita kaina, bangkaw imanib ha mga parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan hikarayaw kay mo, hapag dunya mo, hapag akhirat mo, hikarayaw hagin hawawaran mo, mabut pajasad mo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan piag barakat sin Tuhan Rabbul Alamin in pangadjian haruman ini, sarta ipagmupaat kita niyo ha parkala laong ta ibadat na hinangsing kita niyo haruman ini, karna ini rin ha mga kabawayaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko ayaw kita niyo magpuha-puha sin waktu sing kita niyo ando musok kita niyo pangadjian sa kahawa laong tapuas magrib di hatiranan laong tamuin pangadjian ipagtukbar si mga kaguruhan diha tempat mulia ini, diha station sin Al-Hijrah atau akan Nidaul Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini hikarayaw kato ni dunya akhirat, karna apabila in mano siya nakapaham sin pag-agama, dumayaw in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang dumayaw in pag-ibadat pa Allah ta'ala, tay maun sin Tuhan Rabbul Alamin, in ganda, tungbas sin Allah tadi hadunya labinuwa, tungbasan siya sin sa lagu-lagu tungbas hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga katautay manghuran haagama Islam, miyabot na in waktu sin kami, insya Allah subhanahu wa ta'ala, inyad tukatan, bang aunay hamakabtangan sin ako, long tabiak mga wala na kaamo, arakala inyad turing hapanasat sin syaitan kako, iwan sin hakalamma sin panghati ko tungod pa agama, arapon bang inkabtangan sin ako, atawakan gimwa dahing hasimud ko, parkala panghindo sin agama Islam, timinggil haraakan sin Allah Ta'ala, timinggil haamuin kalam sin Tuhan Rabbul Alamin, sarta hapitwa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyad to dahing hatawpik sin Allah Ta'ala kamu, amuyad din bagbukan sin kita niyo, paragbuson hanggaw takbaran sin kita niyo, karna in ilmu kabalikan ko, minsan pabiyadiin banus sin ilmu kaya pahaman mo, bang di mo ang gautaan, di na magpuspa idakay mo. Arapon in tiap-tiap siyulakan ng mga ilmu kaya pahaman mo, bang mo yan kaya bogbukan, amo yan in pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamaid na kami halapal kasila sa hakatan hatiranan, timatayng hog. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن